أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر والتامة بشرف قائم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة ومسكنك محمد الذي وعدته شفاعته يوم القيامة إنه لا تفلح. اللهم لك سلت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك اعتمدت فاغفر لي ما قدمت وما أحدت أجرت شرعين بوجنا من الله الله تبارك وتعالى özümüne iman getirdik özümüne topuk getirdik özümlüğün rızkına rızkına Allah tebarek ve teala bilip olan bütün özü katasını sarıp kaldı. Oradalarımızda Allah Teala'nın kabul etsin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Dağı bir jolu hurmatlı bizden Karasu cemaati, ağalar, yeneler, dostlar, apalar, demekki ошол эле биздин апалар, эжелер, жеңелер, карындаштар. Мына бүгүн биз ушул Аскар акенин биздин ушул аксакалдардын арасында ордур экебиз. Ооз ачар кылып, ошону менен кошо бүгүн туулган күнү экен, 60 жаш. Келиңиз Аскар аке. Bir bol çağ koysak. Bugün Askar Alakan için baktığım günlerden biri Müslümanın farzı olgun Oğuz Açar'da ötkörüp bu soğuk özünüzler bilesizler. Akır günleri bizden aksakallar kengeşi bizden damına Kaniyok Akanın janında жүрүp dagы men көп nerseni үйröndüm da. Şu biz Elhamdülillah Müslüman olgandan keyin kээде өзүбүздү билбей амалдарыбызды азайтып алат экенбиз. Кээде кыла турган ыксамдарды кылбай калат экенбиз. Сөзсүз эле акча менен эмес, ыксамды жүрөк менен деле кылса болот экен. Ушу бир кыйналып аткан адам болсо, же адашып аткан адам болсо, Алла Таала ушуну жолун түзөп кой дегенге дагы кээде жарай калат экенбиз. Ошондой эле кээде бири-бирибизге Tanış bolsok dagы күндөр өтүп саламга келбей калат экенбиз. Ассаламу алейкум деп биринчи жолу салам берген адамга Алла Таала канчалык деңгээлде сооп берерин өзүңүздөр билесиздер. Кээде ушул жерде отургандар бир туугандай болуп калганбыз. Бирок кийинки отурганда бири-бирибизди тааныбай калабыз. Кээде ынтымагыбыз бар болуп калат, кээде ынтымагыбыз жок болуп калат. Анткени күндөн күнгө, жылдан жылга биздин жүрөк кээде ташка айланып калат экен. Бул эмнеден? Бул биздин зикир айтпаганыбыздан. Бул эмнеден? Бул биздин өтүп кеткен аталарды, энелерди, бир туугандарды эскербегендер. Мына арамыздардан көпчүлүгүбүздөрдүн кээ бирөөбүздүн атабыз жок, кээ бирөөбүздүн апабыз жок, кээ бирөөбүздүн агабыз жок, кээ бирөөбүздүн балабыз жок. Бир эстеңиздер, эгер атаңыз кайра тирүү болсо кандай сыйлайт элеңиздер. Бир эстеңиздер, эгерде атаңыздар тирүү болсо кандай сыйлайт элеңиздер. Бир эстеңиздер, убагында апаңызды же атаңызды же өтүп кеткен бир тууганыңыздын суранышын аткардыңызбы, кандай капа кылып алганбыз. Алла Таала күнүгө бизге эскертип турат. Жакшы жагынан дагы, жаман жагынан дагы. Эгерде Алла Таала сыноо бербесе, оору бербесе, дарт бербесе, түйшүк бербесе, анда биз чоочуш керек экенбиз. Алла Таала жакшы көргөн адамына дартты берет. Алла Таала сүйгөн адамына кыйынчылыкты берет. Алла Таала эң жакшы көргөн адамына анча-мынча адам көтөрө алгыс сыноолорду берет экен. Мына ошондуктан мына бүгүн биз улуу орозонун күнүндө Аскар ака себепкер чогулуп турабыз. Мен дагы силер катары Аскар ака чын денсаулык, узун өмүр. Буга чейин тойлордо каалап келсек, Куда кааласа бүгүн дагы дуа кылабыз.
Men sizlerge kaalarım Allah Taala tutkan orozуңуздар kabul kılsın. Gebirimiz namaz turguz almasak Allah Taala yüreğimize iman versin, hidayet versin, 5 vakit namaz turguz olaylar. Uğulu yok Allah Taala uğul versin, kızı yok Allah Taala kız versin. Karızı vardı Allah Taala karızından tutulsun, tüyüşü vardı Allah Taala tüyüşünden tutulsun. Anteni kimdir duası ötüştü, kim dua kılsa ötüştü, biz bilmeklerimiz anı жалғыз Allah Taala bilir. Biroq Allah Taala aytar, qanday adam dua kılsa duası ötecek. Жақын адамның дуасы, жақын адамның соғықты işi жақын адамға сөзсіз өтеді. Атаның балаға қылған дуасы пардасыз өтеді дейді. Ошоға дейді кирдеген жүректеріңізді, кимдир біреуді жаман көрсек кечирип коелу. Алла Таала ошоға инсап берсиндер. Анткени күнөө бизден дагы кетиши мүмкүн. Бир туугандар менен катташпасак, бүгүн бир чалып коелу. Мен бул жерде сүйлөгөнүмдүн себеби, мен өзүм каалаган жокмун. Allah Taala'nın kalması men bu sizlerge özüme dagı eskертүү katары sizge dagı жеткирип koyunu Allah Taala nasip kılıptır. Uşul yerde oturganların bardığınızların jakşılığınızlar köp bolsun. Tüyüşüңүздөр az bolsun. Uğuluңar, kızıңar imanlı kızlardan bolsun. Jakşı uğul tarip alsang bu senin geleceğin. Rossiyada ötön jerde iштеп жүрүp, бирок балдарыңызга жакшы тарбия бербегениңиz bu erteң bir değil. Salgan üylör dağı, çoğulgan baylık dağı, algan maşinalar dağı, algan altınızlar dağı eşçek olmalı. Allah Taala'dan sizler surаңыздар. Biz suraylı barınızga beretken. Бирок кээде biz Allah'ını eskерip koyuşumuz gereken. Allah Taala'nın şu bir aytkan nersesi var, bir sözü var. Egerde kaysi cemaat çoğulup, oşol cemaatта Allah'ını bir uluktavasa, ошол жамааттын олтурган жери, ичкен табагы харам деген сөз бар экен. Мына ошого кээ бир жерде отурганда, ойноп күлгөндө дагы бир жолу дуа кылардын алдында ушул жерде ар дайым биз Алланы эстеп, акырында дуа кылабыз. Анда эмесе ушул бүгүнкү биздин кеченин себепкери, Оозу Ачардын себепкери Аскар Аликаны куттуктап, биздин аксакалдар жамаатына сөз берсек, Сапарбайга баштап келип берсеңиз, ошондой эле жалпы аксакалдар жамааты. Assalamu alaikum урматтуу аксакалдар, кана карачылык жердештерим. Мына бүгүн биздин башыбызды бириктирип, энебиз Аскар Али ушул жерге чогултуп баардыгыбызды Оозу Ачар кылып атат. Бир эле эмес, 2 майрам экен, туулган күн экен. 60 жаш. 60га чыгыппыз. Биринчиден Аскар Али неме чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, ишинде албан ийгиликтер, тууган уру менен тынч болсун. Ошону менен бирге карасуу жедештерим ынтымакта болойлук. Ынтымак болгон жерде ырыскы. Ар дайым бири-бирибизди сыйлайлык. Биз баардыгыбыз бул жерде мусафырбыз. Ошон үчүн мусафыр болгондон кийин эсен аман баардыгыбыз Кыргызстанга, Карасуу районуна кайтайлык. Чын ден соолукта тууган уруктарды көрүп, кыргыз жерин билесиңер, эң сонун кыргыз жери. Ошону менен бирге мына иниме ар дайым ушу ийгилик болсун, ден соолугу чың болсун. Аксакалдар эми азмаз майрамдык подаркабыз бар эле, ошону берип коюшка уруксат этиңиздер. Bilmem bana karmak koştur. Yok ölçütken lek ona. Ler giyizce hali bululum bir da turayım ben. Ya koya ondan ölçüyor. Uşak bulmak gibi dostlar. Çarpay kulluk olsun dostum, çarpay. Ömrünüz olsun, vakılı ol. Birbirine yani. Aksakallardan minnetler, aksakallar.
Assalamu alaikum, hurmatlı aksakaldar, karasuluq, жердештер. Bundan geç ayımlar jana yaşlar bardılar. Жердештер, şuntet bizden aksakalımız Paygambarın yaşına жетtiler mına. Asqar Aliyevimiz Kırgızstandan gelip şuntet жақсы ниет, жақсы ойлар менен оғыз ашты iftarlık kılıp atat. Şu bardığımızdan başımızды biriktirip çoğultup şu dayım kem bolmagın qanday ой максатың болса ишке алсаң келечегиң кең болсын. Şu балдардын, небелердин, чебилердин төрүндө бал бейган бабашка болуп байбичең менен дайым жакшы өмүр сүргүлө. Ошондой эле дайым şu бүгүн туулган күнүң экен. Туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Şu жақсы күндер бола берсін, şu дастархан жазып отырасың, дайым жақсылықтар бола берсін. Біз құттықтаймыз сені. Рахмат, Ильязеке сөзіңізге қосыласыз. Асқар досым, бүгінгі туылған күнің менен шын жүректен құттықтаймын. Мен сені қарап тұрып, ондай ішемейін да, неужели 60-қа шығып қалсаң? Мен сені артынан барғым келмей қалдым. Мен демесе 60 yaşta attağın dosum, 70 yaşta jetkirбей, 80 yaşta sekirip, 90 yaşta toktobay, 100 yaşta jetkiningdey. Үй бүлөң менен бактылуу бол, Кудайым берген 100 жашты жакшы, ширин өткөн. Бар болду. Assalamu alaikum. Hurmatlı Karası Bilgin cemaati, yaşlar, ayımlar, aksakallar. Bugün жақсы күндө отурабыз. Allah Teala bize nasip etken eken uşul gündü, uşul yerde oturuğa. Biz geçe 4 gün burun Asqar Ali bir samolyotta bir yerde oturup gelip birge çoğu çıkıp bana ayttılar. Jamaica, ben atım Jamaica, ben bir gün beri şaşmaya geçseniz gerek, bir günden keyin çay pay içeriz dep nemeğinde. Bu kişi ben 90. yıldan beri tanışmız. Bu kişiler oşol birdik ayılına köçüp gelgende bu kooperatif jetekçisi olup men oşol жерде кирпичный завод бар эле, ошол кирпичный заводда директор болуп иштеп, экөөбүз ошондон бери бири-бирибиз менен агайыны болуп, тууган болуп, дос болуп бирге неме кылдык. Кудай насип кылган экен, мени мына бүгүнкү ушу силердин алдыңарда отуруп ушундай жакшы күндү көрүүгө Алла Таалам насип кылган экен. Мен да балдарым баардыгы ошол жерде иштейт. Ошол неберем алып келгенче келип калган. Ошол неме болуп калды да. Анан көп сүйлөп койдум окшойт. Асқар Али ошол күнү айтпадым да. Мына бүгүн уктум мына аксакалдардан. Кудайым өмүрүңө өмүр кошсун. Эми биз айта албайбыз. Мынанча жаш, ананча жаш деп. Алла Таала сага канча жаш берсе, канча жашты дагы улап берсе, ошол жашты татыктуу ушул жердеги жамаат менен, досторум менен, үй бүлөм менен, небере чеберелерим менен татыктуу жашоого Алла Таалам насип кылган болсун. Өмүрүң узун болсун. Жакшылык күндөр болсун. Мына жакында айт келип атат. Эми айттагы чогулуубузбу же баягындай бири-бирибиз ар кимибиз менен болот. Ошо келе жаткан айтыңар кулдук болсун. Алла Таалам ушул жерде отургандарга, өзүбүздүн Кыргызстанда жүргөндөргө, ушул жерге келе албай калган өзүбүздүн жердештерге дагы бардыгына айты менен Алла Таалам неме тилек максат кылса, ошо тилек максаттар бардыгы орундалууга Алла Таалам насип кылган болсун. Ошон үчүн баягы молда экен айтты, биз Алладан тилейли, Кудайдан тилейли. Алладан, Кудайдан тилесек, бизге ошончо ошол тилегибизди берет. Кудайым тынчылык болсун. Аксакалдар силерге дагы рахмат. Ушунча ушул мен иним болот эми. Мен укамды сыйлап ушундай келип неме кылгандарга рахмат. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Жаштар силерге дагы, айымдар силерге дагы, бардыгыңарга үй бүлөңөр менен тынч болгула. Ушундай жакшылык күндөрдү дайым үй бүлөңөр менен ушундай дос жоролор менен өтүүгө Алла Таалам насип кылган болсун. Рахмат, дагы бир жолу рахматка. Болсын, туылған құтты болсын, өмірің ұзын болсын. Ушундай аяш менен бактылуу жашап, ушу небере, чебере, кыбыра керек болсун. Кичинтайым тынч бар. Ассаламу алейкум, урматтуу карасылык жердештер.
бардығыңыздардан тұтқан оразаңыздарды Алла Тағала қабыл қылған болсын. Қандай ниет, жақсылықтарыңыз болса, барлығында қабыл қылған болсын. Мына бүгін Асқар ака жақсы ниетменен шунша елді чоғылтып, ораза шарғылып отырасыз. Сіздің дағы şu тілектеріңізді Алла Тағала қабыл қылған болсын. Мына бүгін сіздің юбилейіңіз 60 жаш. Сізге не дейміз? Көп жашаңыз, ардайым şu үйлеріңізбенен, жолдастарыңызбенен, туған ұруыңызбенен, еліңізбенен тыныш болыңыз. Сізге барлық жақсы нәрселерді қалаймыз. Леверен, шевере көріңіз, нұра көріңіз, тура көріңіз. Біздің қырғызда айтады ғой, алтын аяқтан су ішіңіз деп. Тураның қолынан су ішкен бұл алтын аяқтан су ішкен болады. Жол жақсы қабылдауды қалаймыз. Ondan кейін şu жерде отырған бардыңыздарды да, şu келіп келе жатқан біздің ең мұсылмандардың ең чоң майрамы, ораза айт майрамын шын жүректен құттықтаймыз. Барлық жақсы нәрселерді қалаймыз. Қырғыз еліне, қырғыз жұртында да аманшылық, тоқшылық болсын. Әрдайым Алла Тағаланың жамандықтан, жаман сөздерден, бөгде қырсықтардан сақтаған болсын. Ушул барлық жақсы нәрселерді қалаймыз. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatli cemaat. Barlığınızға Allah tarafından sizlerге Allah'ın salamı olsun, amanlık olsun. Birinci, elbette biz Moğol Müslümanlarda toyundurgan içindeki kiyilgen, Moğol Müslüman yaratkan Allah Ta'alaga mahtul olsun. Allah'a seksiz mahtul olsun. Gele жатқан мына ушул иншаллах ораза айтымызда маариф болсын. Ушул 30 күн оразада адамдар көп нерсени түшүндү. Адам ач калганда кандай абалда болот, ооруганда кандай абалда болот. Мына ушундай оразанын ичинде көп нерсени туюшту, сабырдуулукту. Адам инсан ибадатка жакын болду. Аллахты зикир кылып, Аллага жакын болду. Эмне үчүн? Ушул ораза айы куттуу, берекелүү ай үчүн. Ораза айынын ичинде көп инсандар өзүнүн терс сапаттарыны ташташты. Көбү айтып калат да, дамга мен тамеки жаман чечилем. Оразанын касиетинен тамеки таштадым дейт. Келбеле дамына десе, мен оозуман жакшы сөз чыкпай келет дейт. Оразаны карасаңыз, сиздер берекелүү ораза экен. Оразада ибадат менен болуп 30 күн оразада дайым Аллахны зикир кылып атып, жаман сөздөн оозум өзүм уят калат. Оразанын касиети оразаны жакшы билсе. Aslan Beka qanday insan? Har bir insan kelib-kelsa qadrlab siylaganimiz yaxshi. Asqar aka bilan men chin aytam, bu yer tanishdim. Biroq Asqar aka o'zining bosib o'tgan yo'llarini, o'zining bag'bonligini, o'zining yaxshi sifatlarini ko'p aytib o'tdi. Elda ham qildi. Yaxshi odamdan baqalat, yomon odamdan baqalat deb shunchalik bag'bon inson ekan. Shunchalik bag'bon ekan. Şu men jebesem dagım, şunu baldarım desin. Men jebesem dagım, şu жерге келип, мейман күтөйүн, конок күтөйүн. Элдер келип, ушул жерде мына ушул Аскарын ушуну эк болгон, ушуну неме кылып койгон бак экен деп, келип рахаттансын деп, ушунчалык эл үчүн деп эккен экен сөзсөзчү. Бул жерге адашпайт. Аскар ака кандай инсан? Жакындан да жакшы көп нерсе чай ичип сүйлөшүп билдим. Ушунчалык меймандос инсан экен. Асакалдардын башын бириктирген, дайыма адилеттүү, бардык нерсени бетке айткан кылычтай экен да. Али разияллаху анху деген ушул сахаба, пайгамбардын күйөө баласы. Мына ушул инсанга бир аз окшоштурдум. Эмне үчүн? Али разияллаху анху айткан. Эгер кимде кеп менин айымды бетим айтса, ошол адамга эң жакын инсан. Аскар ака негизи менден 10 жаш кичүү. Дамала деп сыйлайт, урматтайт. Бирок эним, мынау жерин сен туура эмес сүйлөдүң. Мынау жерин сен туура эмес кылдың деп бетим айткан үчүн мага эң жакын инсан. Мага мени түздөгөн, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган киши экен да, ушундай киши. Адам бири-бирибизди кадырлашыбыз керек, сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Адамды баалай билиш керек. Ал адамды баалай билгендиги бул кандай экендигини көрүп билип туруп
ушуну тарбиялаган ата-энесине бәлли, ата-энесине рахмат. Кандай адам, атасы кандай экен, энеси кандай тарбия берген, атасы кандай багбан адам, атасы кандай, энеси кандай мээримдүү, адамгерчиликтүү, кичипейил экендигин биз көрүп келип турабыз. Аллах Таала мына ушу жарык дүйнөдө сизге өз неаматтарынан, жакшылыктарынын эч нерсесинен кем болбасын. Дайыма ушул кылган аракеттериңизге береке берсин. Пайгамбардан bir hadis бар екен. Мен жадда ваджада ва ман зара хасада деген. Ким эмне эксе, Аллах бетин эксе, кыйкандык кылса, менет болса, Аллах эккен эгине мол түшүндүрөт экен аракетинде. Ва ман зара хасада, ва ман зара ким эгиде аракет болса, Аллахым аракетине береке берет экен. Кудай Таалам ушул менет кылып, ушул баягы белиңиз ооруп, пешенеңизден териңиз агып, кыйчылык менен эккен бактарактарыңыз мөөлүү болуп, өзүңүз айткандай, сиз жебесең да сиздин балдарыңыз, элиңиз жеп сизге рахмат айта турган ушундай бир эл, калк кадырлай турган, сыйлай турган даражаңыз бийик болсун. Мына ушундай элерге кызмат кылың. Элдин ынтымагы үчүн Кара Суу коомуна өтө чоң салым кошот. Кандай салым кошот? Кээ биркилер туура акча менен салым кошушу мүмкүн, башка нерсе менен салым кошушу мүмкүн. Бул аксакалдын салымы өтө чоң. Аксакалдардын башынын бириктирүүгө өтө чоң салымы. Адилеттүү чечкиндүүлүк менен салымы чоң. Дайыма туура чечим менен баягындай байбы же кембагалык дебей адамгерчилик асыл сыпаты менен анын мамилеси менен аксакалдарыбыздын баардыгыбызды башыбызды бириктирип отурат. Көптөн бери ифтарлык өткөзө баптык эле. Алхамдулилlah, мына Алла өзү чебер экен, кудуреттүү күчтүү экен. Алла себеп кылып, мына алхамдулилlah Кара Суу элибизге не болду? Ифтарлыктарды алхамдулилlah өткөзүп беришти. Бул да Алланын несі берген неаматы, жакшылыгы. Пайгамбардын хадисте бар да: "Фаман хаджратуху илаллахи ва расулуху юсибуха, фаман хаджратуху лид-дунья юсибуха, ва хаджратуху лил-мур'ати юсибуха." Эгерде ким Алла үчүн, Алланын элчиси үчүн хижрат кылган болсо, Аллах Таала ошо Алла берген пайгамбар көрсөткөн сооптор дейт. Фаман хаджратуху лид-дунья. Эгерде ким дүйнө максатында хижрат кылган болсо, дүйнөгө жетет, бирок Аллах берген соопко жетпейт дейт. Фаман хаджратуху ли-имраатия. Эгерде ким аял алыш максатында сапарга чыккан болсо, ошол аялды алат дейт. Үйрөнөт, бирок Алла берген соопты кылбайт дейт. Пайгамбар хадисинде Мадинеден Маккага көчөткөн айткан экен. Сиздин бир жаш жерден айтып коеюн. 60 жылдык юбилейиңизди орозо күндөрү сооптуу болсун, Алла үчүн пайгамбарыбыз көрсөткөн жолу деп туруп ифтарлыктарды өткөзөсүз. Сизге Аллах берген, Алла Куранда өзү Бакара сүрөсүндө айтат, соопуну өзүм берем деп. Аллах берген соопту пайгамбар көрсөткөн жолдогу болгон соопто сизге насип роза эйлесин. Амин. О жаратуучу ырайымдуу, жана мээримдүү Аллахым. Пайгамбардын хадистеринде ушундай бир хадис бар. Ата-эненин баласы ортодо пардасыз балага тие турган дуалар бар. Жамааттын дуасы ортодо пардасыз Алла түздөн түз кабыл турган дуалар бар. Ибадаттан кийин таза кийим, таза дене менен намазда отуруп дуа кылсаң, иншаллах Аллах Таала түздөн түз дуа кылат, кабыл кылат иншаллах. Şu cemaatimiz bilen dua kıladı inşallah. Şu askarlar ekebimiz Allah Taala yaşamamıza bereket versin, ömrümüzde bereket versin. Oğul kızlardan sıyırmatın görün, nevere çevrelerdi görünüz. Yaşoğlu 90'ga 100'ge çıksan dağın, egerde namaz okumasan Allah'ını estemesinin yaşoğunun bereketi yok deydi. Namazda cığılın, namaz okuyunuz, ibadat menen bolunuz. Peygamber hadisinde "Men kana ahiriki la ilahe illallah dehelle cennete" deydi. Egerde kimden akırık kelimesi la ilahe illallah olsa, elbette o şurası cennet deydi. La ilahe illallah daima bizim yoldaşımız bolup, oğuzundan şu kelime çıkmasın. Daima ibadatta bolup, Allah'ın zikir kılan, namaz okugan, Allah Taala Kur'an'da Mücadele Suresi'nde egerde Allah Taala adamın derecesini götüren dese, adamların arasında imanlıların derecesini Allah öz götürdü. İmanlı, Allah Taala mına şu sizge cemaatimizde kadir baktı dereceni versin. Allah Taala asmandağı, yerdeki, sudağı, ottoğu götüren bereketlerini saklasın. Arganday uğur sulqo illetlerini Allah saklasın. O yaratuvchi ırayımdı, yana verildi Allah.
өзүңдөн алсыз болгон, күчсүз болгон, күнөөкөр болгон пендеңиз. Ушу биздин кылып жаткан дуаларыбызды Алла жамаатыбыз менен кылган дуаларыбызды Аллахтын түздөн түз кабыл алды. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa la hilu da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Чоң рахмат аксакалдар. Орындыктардан орун алабыз. Бүгүн бий жок экен. Урматтуу туугандар, азыр дагы кезек менен сөзгө чакырабыз. Биз ушул чөйрө оңолгон сайын адамдарда дагы ыйманы күчөп, адамдар дагы оңой баштайт да. Кээде тамашалап дагы сүйлөөгө туура келет да. Жалаң эле бир багытта сүйлөй берсек, адамдар уккусу деле келбей калат. Кээде ушул ачуу чындыкты кошуп сүйлөгөн да туура келет да. Азыр бул жерде аксакалдар сүйлөп атат, неме кылып атат, бирок бул жакта жаштар гүжү болот. Мисал үчүн да, эми сөз Залкарага сүйлөштүп отуруп сизге текшердим. Күз отуруңуз. Кээде ушундай, мисал үчүн Канеке аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп келгенде, ага чейин ончо аралашпады да. Канеке кошулгандан кийин биздин дагы иш жакшы жүрүшүп, биздин жеке маселелер дагы жакшы болуп калды. Мына ол жерде отурган индер билем да 80% келинчек кызганат. Менде деле болот, сиз жөн жүрбөйсүз, каяка кеттиңиз кара сууга дегенде, акыркы күндөр мен шылтоом таяр да. Мен түз жүрөм, мен эч жака леви баспайм, анткени насаки сулча Канеке мен жанында жүрөт. Эми кээде ушундай кылат да, папа болуп калат. Ошондой эле мына биз аябай мактадык, мен бирок ушундай экен, шариатта мактоо адамды кээде бузат же бир жерге алып барып коет да. Мен мактабайм, бул кишини мен бир таң берген жериме айтып коеюн. Биздин коомго кошулганда жеке өзү жанынан айыл үчүн кошуп жүр да. Алла Таала кийин ошол айылды 1 жылдан кийин айыл өзү кошулуп калды. Бул 3 кишинин эмгеги менен. Аксакалдар кеңешине кошулгандан кийин өзүнүн орду автоматически билинди. Азыр мен Аскар Эркен жок, Кара Суу аксакалдар кеңешинин элесин табайм да. Ачык элечи. Ошого мен буга мактабайм, мен бул кишиге таң бердим. Мисал үчүн. Кээде көп нерсе боюнча кеңешебиз, маслихат кылабыз, аксакалдар менен машвара кылып чечип коебуз. Бул кишинин ушул салымы, өзүнүн добушу бар. Анда эмесе кийинки сөздү болочок биздин 40 жылдан кийинки аксакалдар, эреже боюнча аксакалдардан кийин биздин төрага сүйлөйт. Кара Суу коомунун төрагасы Темир Ийин, келиңиз. Ынтымакта бирдикте дайым иш алып барышат. Ынтымагыңар бекем болсун, бирок биз Жаниш акебиз арин алып койчу элек кээде. Каалашат келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Оозун Ачардын коноктору, ошондой эле Аскар Эркенин коноктору дейбиз да. Аскар ака, өзүк майрамыңыз куту болсун. Ден соолук, иштериңизге ийгилик, кайсы жерде болсоңуз ошо күлүп, жайнап, элдин алдында жүрөсө дайым алды болуп жүрөңүз. Иштериңизге ийгилик берсин, үй бүлөлүк бакыт берсин. Кандай десем, азыр Сынарбек айтып өттү. Биз мактана турган жерлерибиз көп. Ошоңуздан жазбай жүрө бериңиз. Аксакалдар кандай болсо, баш аяк каяка кетсе, биз да ошол жака карап кете беребиз. Рахмат. Ушунча элдин башын бириктирип, Оозун Ачар кылып жатасыз. Баардык ниеттеген уюмуштарыңыз болсо баары ишке ашсын. Ушу бир туугандарыбыздын, ата-энебиздин
жана жарык жүз менен барган Кыргызстанга насип этсин баарыбыздарга. Рахмат баарыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Амансыздарбы, урматтуу аксакалдар, эжелер, апалар, акалар, достор. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханаллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам дуалар болсун. Ушул жыгал күндөрдү жеткирилген Субханаллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Эмне дейбиз? Бул 12 айдын султаны болгон Ораза айында турабыз. Ораза айынын акыркы күндөрүндө турабыз. Кийинки Ораза айына барбызбы, жокпузбу бир гана Аллага таандык. Ошондуктан ушул берекелүү айды бири-бирибизди капа кылбай, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, коомубузга эмне дейбиз? Бизде кыргыз элибизде жакшы сөз бар, элдекеттен келген. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп. Ошондуктан келиңиздер, алакан жайып, ушул Аскар алекеге калуу эмес, бата берели, келиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ya Allah'ım mehrimlisi Subhanahu ve Teala çeksin maqtolar bolsun. Suyukluu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dolar bolsun. Ya Allah'ım uşul alыс жерге эмне тилек максат менен келсек, тилек максаттарыбызды кабыл кылгын ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah. Şu dünyaga kelүүбүзгө себеп болгон ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, эже карындаштарыбызга, ака-укаларыбызга, жердештерибизге, досторубузга tavfik bergin, iman bergin, insaf bergin, alardı da 5 vakit namaz okçulardan, imanlılardan kılgın ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah şu Askar Leke'nin übülesine 2 dünyalık baktılığını bergin ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah şu Askar Leke'nin kızları saliha, baldары karı bolsun ya Rabbim Allah. İslam dinine kızmat kılgan saliha karı bul kızlardan kılgın ya Rabbim Allah. Ömrüne, densoluğuna, imanına bereke bergin ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, ошондой эле ушул жерде алакан жайып турган баардык аксакалдардын үй бүлөсүнө Алла Таалам 2 дүйнөлүк бактылыгын берген. Алыс жерге эмне тилек максат менен келсе, тилек максаттарын кабыл кылгын. Ден соолуктарына, өмүрлөрүнө береке бергин я Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, асмандан келген, жерден келген балалерден өзүң сактагын ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, жалагынын, жамандын жаласынан сакта, көрөлбөсүн көзүнөн сакта. Ыймансыздыктан сакта, арамыңдан алыс кылгын ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, den soluğumuzga, ömrümüzge bereke bergin ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah, ömrümüzün ayağa çeyin İslam dinine hizmet kılışlardan kılgın ya Rabbim Allah. Ömrümüzün ayağında la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. İma kelimesini gözde sal ya Rabbim Allah. Allahümme ana zikrik ve şükrik husna ibadatik. Rabbena atina fi dünya hasena. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Assalamu alaikum. Hurmatlı konoktор, карасулук жердештер, аксакал акалар, укалар, достор, эжелер, апалар, баардыгыңыздардын ал ораза кармаган оразаңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Аскар ака, бүгін оз асырып тұрасыз, сізге дағы Аллахым бүт жақсылықтарды берсін. 60 жаш юбилейіңізбен құттықтаймыз ака. Жана мына ақсақалдар айтып кетмекте, сыңарбекler айтып кетті. Қарасыл қоғамына қошқан салымыңыз көп. Андан сырткары біздің жоғыш айлы өкмөтөбүздүн ең ақсақалы сизсиз. Бизге дагы кошкон салымыңыз көп, бизге да айткан советтериңиз көп. Сизге да чоң рахмат. 2 дүйнө Аллахым бактылуулукту берсин. Assalamu alaikum, jamaat. Askar aka, бүгүнкү юбилейиңиз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун, десеңиз чың болсун. Şu юбилейиңиz менен бактылуу болуңуз. Şu Ağzımaz belediğiniz var da taşlardım. Şunu bir kapşak koyup alırsak etmezler.
Rahmat jigitler, mana ошол биздин айыл өкүлдөрү, ошол жигиттер биздин Кара Сулунун белине бел болгон жигиттерибиз. Hurmatlı konuklar, hurmatlı meymanlar, münayim hazır. Askar Aka özü dagı bir söz alışıp bildirip koyun deyip, anda bilsek, көңүл буруp, бул жакты 1-2 мүнөт карап койсоңуздар. Assalamu alaikum, hurmatlı meymanlar. Şu Moskva dergesinde gelip, şu yerde sizler menen birge жүрүp, menin tappan akalarım, dostlarım, ecelerim, ukalarim, barlığınlarga çok rahmat. Ben bugün 18. aprel günü doğurgan günümde Kudayım bana Allah'ın nasip kılıp kayta gelip şu günde Ramazan'ın ilk gününde şu niyet kılıp, ozaçar kılıp, ellerini çoğutup şu razılık patalarını alayım degen ümit menen sizlerdi çoğuttum bile. Buna aksakallarga çok rahmat. Ben doğurgan günümde istep az bir köp özlerinin belegini bana tartılaştı. Negizi bunday oyum yok ele men yubiley emes ozaçar kılıp şu Allah'ın bugünkü şunday jakşı günlerinde jaşının karısının patasını alayım dep men Kırgızstanda kılıp atkan işlerimizden, kala çakabızdan, tuğan uruktun, den soluğu bu zakatı bolsun dep ümit kılgan bolçalım. Buna az bir köp sizler meni sıylap, kişine akçalay sıylık kıldılar. Men bu akçalay sıylıkты men özüme aldım dep esepteymin. Sizlerge çok rahmat. Jakında ben Kurban ayıp geletat. Bardığımız bu nersege dayarбыз. Oşonduktan ben eseptegenim yok. Şu akçanı şu Kurban ayıpka men salım koşayım degen niyetim var. Onun için üçüncü alıp sizler bana hurmat sıygılıp gelip tuz tatıp bana şunçalık akçadanam kımbatlı dua verip pata kılıp otasınlar. Men üçün öte çok sıylık, men üçün öte çok vakit. Sizlerge çok rahmat. Buna hazır Çınarbek imgelime edersin. Töre kakağı özüdün töre kakağı gimisini vereylik. Kuda kalasa Kurban ayıtta çoğu dağı jetpegenini koşup jalpı Karasu koğumu bilindikse intimakta Kurban ayıtta ötközeylik. Aksakallar төрағасы diyorum. Aksakallar төрағасы қанайда тұрып қойсаңыз, алып қойыңыз, мынакей. Geliniz aksakallar. Ondayda Жаңғыр менен жер көгөрөт, бата менен ел көгөрөт. Ар бир адам, ар бир аксакал бата берип өзүнүн эмесин кылыш керек. Сизден бир бата сурайм. Мына коомдо орду бар жигиттер бар бул жерде, бирок ушул коомду жетектеген адамга көп сын пикирлер айтылат. Кээде кыйын болот, оор болот, дайым мындай тынч жүрбөйт да. Биз баштан өткөрдүк. Ошого эки ооз биздин төрага нурап келсең, ушуга бир дуа алып койсоңуз, орозодо бул дуа өтүүчү ай. Кыскача келиңиз, бир дуа алып. Hurmatlı cemaat, biz şu Karasu koğumunda anca bir koşu жүрүп, bundan Ağustos ayında bana cami törağını şaylaganбыз, Nurab ukabızdı. Şundan beri Nurab
азбы көппү кимгедир жагып, кимгедир жакпаган болушу мүмкүн. Бирок bunun өзүнүн орду бар, эл шайлады. Кудайга шүгүр, колунан келгенче аракет кылып иштеп келатат. Нуракаям ден соолук берсин, үй бүлөсүнө бакыт берсин. Дайыма шундай элдин башын бириктирип, элге жетекчи болуп, жакшы ой пикирлерин айтып, элди алдыга баштаган, коомду интимакка, биримдикке чакырган жигиттерден болуп жүрө берсин. Дайыма şu Nuraka işine iyilik, deli soluk bolsun. Bardığımız şu Nurak'ın arkasından yaş bolsa dele şunu törağa dep barımız tan alıp arkasından жүрүп atağız. Daima жақшылыққа bardığımızı aldığa ынтықтып жақшылыққа жеткиришке насip kılsın. Daima şu balaga bundan keyingi işine, үй бүлөсүнө daima intimaktır, bereke versin. Amin. Çok rahmat aka. Yok buyurun. Ya açık kılsan lütfen. Otur. Rahmat, bardığınızlarga şunca көңүл бөлүп, Асылбекке рахмат, жакпатасын берип отурат. Ошондой эле мен ар дайым айтып өтчү сөзүмү эле айткым келди. Аскар аке жаштыгына карабай ушун tan alıp törağa деп колдоп келатабыз дейт. Мен бирөөнү башкарган эмес, сиздердин кызматыңыздарды кылган шайлангам. Бардыгыңыздарды өтө катуу сыйлайт. Ошо эртең бир күн келип жоопкерчилиги бар ошодон жаңылып калбайын деп бирөө жарым менен сөз талашса талашып калып аткандармын. Кечирип коесуздар. Мен ишим ошого алып барып атат. Бирок мен сиздердин кызматыңыздарды кылган даярмын. Башкарган эмес, кызматыңыздарды кылган. Рахматтарыңыз. Çok rahmat. Ошондой эле мен ыраазычылык менен мына Мурактын досторуна, орун басарларына ушундай азбы көппү колдон келишинче кызмат кылып атышат. Кудай кааласа, ооз ачар бүткөндөн кийин машиналар менен өткөнгө кетип калбай бүгүн жеткиришет. Кудай кааласа. Анткени биз бири-бирибизди түзөп турушубуз керек. Biz birbirimizi оңдоп турушубуз керек. Канчалык кызмат кылсак, аксакалдарга, эжелерге, элелерге Алла Таала бизге билгизбестен ошончолук сооп берет. Азыркы биздин жашоодо бизге эмне пайда берет? Бизге сом пайда берет. Аркы дүйнө барганда сооп пайда берет, сом иштебейт. Бул дүйнөдө канчалык сооп кылсаң дагы бир сомго айландыра албайсың, бирок соопту аркы дүйнөдө иштетебиз. Мына ошондуктан кызмат кылайын жаштар, жигиттер, Жаншакадан үлгү алсаңар болот. Ана эмесе кийинки сөздүн кезегин биздин аялдар кеңешине. Келиңиздер эжелер. Акчолукчан эжелер, энелер, келиңиздер. Кээде микрофон кармаганда эшикке чыгып, мынанча номерди машина алып койсо дейт. Бирок аманат нерсени айтып коюш керек. Ким 2000 рубль чүрүп койду? Ким 2000 рубль чүрүп койду? 3 жолу айтылат. Ким 2000 рубль чүрүп койду? Значит, эч ким чүрө элек экен, көңүл бурабыз, билип коесуз. Урматтуу кыргыз калкым, карасы коомдун аксакалдары, мырзалар, куш келипсиздер. Мынакей дагы ушул орозо айында, ыйык айда жүз көрүшүп дагы бирге мынакей бирибизге жакшы тилектерди айтып отурабыз. Бунун күнөөкөрү дагы биз ушул аксакалдардын арасынан дагы биздин аксакалыбыз бүгүн баарыбызды чакырып, ифтарлык кылып, ооз ачтырып, сууп алып, ошол менен бирге бул дагы жанагы Кудайдын эмеси экен, өзүңүздүн бүгүнкү юбилейиңиз бирге болуп турат. Ошол юбилейлериңиз кут болсун, кубанып, жакшылыктар сизге жайнап турсун. Баардык жакшы тилектерди каалайбыз. Балдардын жакшы күндөрүн көрүңүз. Ушул балдарды чоңойтуп, небере көрүп, чебере көрүп, кууранын суун колуна суу ичкенди Аллах насип этсин. Бар болуң, сонун кыздарыңыз бар экен, жанатан бери жакшы сүйлөшүп отурабыз. Ушул балдары бактыбыз дегендей, балдары дегенде баш ийип жүрөбүз, тиригиликтеп жүрөбүз. Ушулардын баардыгын буйруса, бактылуу карынга жетип доору сүргөн Аллах насип этсин. Бар болуңуздар, биз бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрөбүз. Дайым жакшылыктар болсун. Жанагы
жакшы болуп астаста, жаман болуп бир паста дейт. Ошо бир паста болгон жамандык болгондон Кудай сактасын. Жакшылыктын үстүнө жүрөлү. Ушулай ушул күндөргө Аллах насип этип, дагы биргеликте отуруп, ушундай бир жакшы тилектерди айтканга насип болсун. Бар болуңуз, барыңыздар. Ассаламу алейкум. Досторум, аксакалдар, балдарым, инилерим, эжелерим, сиңдилерим. Мына бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип отурган Үкам Аскаралы ооз ачырып, орозо күнүндө анан 60 жылдык юбилейи болуп отурат. Үкам ушу кылган иксанын Аллахым разы болсун, кабыл кылсын. Ден соолукта бол, өмүрлүү бол, үй бүлөң менен тынч бол. Балдар кыздарынын урмат сыйын көр, неберелердин сыйларын көр, чебери көр, кыбыра көр. Жакшы күндөрдө ушундай жакшы саналаштар менен жүрө Үкам. Тууган күнүң дагы бир кут болсун. Урматтуу калган жердештерим, баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук болгула. Аллахым ишиңерге оомат берсин. Дайыма жакшылыкта күлүп жайнап жүрө берейли. Саламатсыздарбы, кара соолук жердештерим. Аскаралы мына кылып аткан иксаның кабыл болсун. Ошону менен бирге юбилейиң экен, өмүрүң узун болсун, ден соолукта бол, бала чакаң менен, үй бүлөң менен дайыма биргеликте ушул мына элдердин мактоосунан калбастан дайыма ушул деменен жазбай жүрө беркем. Ден соолукта бол. Илгерки ата-бабалар айткандай, күрүштүн шылтоосу менен күрмөк суу ичиптир дегендей, мына Аскаралы сенин туулган күнүңүн, мына эменин шылтоосу менен баарыбыз бир жамаат, бир дастаркандан даамсыз отурабыз. Илайым кылган иксаның насип кылсын, Аллахым өзү даргайында кабыл кылсын. Туулган күнүң кут болуп, өмүрүң узун, ден соолугуң чың болуп, эмне Кудайдан тилеген болсоң, Кудайым ошого жеткизсин. Ушул жерде отургандардын баардыгына үй бүлөлүк бакыт, тынччылык, аманчылык тилеймин. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кара соолук акелер, эжелер, досторум, сиңдилерим, үкөлөрүм. Кечиңиздер кушпак болсун. Бүгін мына мендер мұрда айтып кеткен әрбір ақсақалдар, инсандардың айтқан сөзіне қосылам. Аскаралы бүгінгі ушундай жакшынакай 60 жашты орозого байланышып калыпты. Орозого ооз ачырып, ушунча элдин башын бириктирип, жана көзөдө айтып кеткен, Чынарбек айтып кеткендей, кара суу аксакалдарыны, кара сууктардын баардыгын ыйманга чакырып, биримдикке чакырып, элди ушинтип мейманда отурат экенсиң эмне демекчимин. Мындан кийин дагы ушул иштерде ийгиликтер болсун, ден соолук, үй бүлөлүк бактылуулук, 60 жаш кут болсун. Бүгүн көтөрүлгөн эксандын сооттору өзүң менен үй бүлөң, балдарыңа насип этсин. Ушул жерге келип отурган ар бириңиздерге ден соолук каалайм. Мындан да көбөйүп, мындан да ынтымакта болойлук. Орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу кара соолук агаларым, энелерим, эжелерим, досторум. Бүгүн биз аянчыбыздын өткөзүп жаткан юбилейине иксанына куш келипсиздер. Баардыгыбыздын үйлөрүбүздө жакшылыктар көп болсун, тойлор болсун, жашообузда эч кимибиз эч жамандык көрбөйлү. Ошо тапкандарыбыз берекелүү болсун, үйүбүздө ынтымак болсун. Аяш бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм, өмүрүңүз узун болсун. Ошо бактылык, каарылык каалайм. Дайыма ошо таштаган кадамдарыңыз жакшылыктарга, жакшы күндөргө болсун. Туулган күнүңүз менен. Ассаламу алейкум, урматтуу кара соолук жердештерим. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кайным, бүгүнкү юбилейиңиз кут болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Тапкан уул кыздарыңыздардын урмат сыйын тең көрүңүздөр. Бак дөөлөттүү, кайгылуу сүрүңүздөр. Рахмат, анда беректерди тапшырып алабыз.
Бар болуңуздар, урматтуу биздин эжелер, энелер. Биздин Кара Суу Аялдар Кеңеши кайрымдуулук жалпы иште өз салымын кошуп келет. Келиңиздер эжелер, сөткө чогабыз. Gelingizler, ejeler sökköz çalabız. Razıkov ağayımızın bir tuğan innesi Japar Razıkov dosuma кезекті vereyim. Bu dosum süylebey, ördabay. Sebep degende sözdün bari kolunun uçuna ketip kalgan. Bu tolka oynaydı. Oşan üçün Japar dosuma кезекті vereyim. Japar dosum hazır özünün жақсы көрген bir çıkarmasın. Gitaranın koştosunda oynap bersin ha.
Bir туған жиені дедіңіз. Ошол өзүбүздүн акебиз, ошо бир жакшы өзүбүздүн тагаңызга бир жакшы кабар айтып берсеңиз, өзүбүз көрүп атат, элдер мактап атат, сүйлөп атат, сүрөп атат, эжелер дагы, инилер дагы, достор, аксакалдар дагы, эми сиз дагы ошолордун калбай бир жакшы бир мактап, бир эки киле пакта коюп бергенге сизден өтүнүч. Assalamu alaikum. Karasılık bir tuğanlar var, bir tuğan buluruz. Bütün yerde yürüyoruz. Ben bu kişi bir tuğan tağam buluruz. Bu kişini ben tuğandan beri biliyorum da. Ben tuğandan beri bu kişi benim biliyorum. Yeme bugünkü sizden şu cemaatte çok olduk. Uzlaşır otas. Varlığınız kabul olsun. Sizge en birinci den soğuk, uzun ömür. Allah bergen yaşlı. Kanday oylasanız, düşündüğü sürüyoruz. Kızlarınızın, oğlanınızın, kızınızın hizmetini görün, ruhunuzun, hurmatın, devre, çevre, güvere olsun. Şunca işi buna görürse, bütün hareketimiz sıyla ben oturup, yani şuncalık sözde, şuncalık vaktiniz hiç kaçan bu değil emez, daim öyle daim gelecekte daha sizge şu Jonos'ka Allah razı olsun. Hiç bulundu, tamam bulundu. Чоң рахмат ака, тага жыйын бар болду. Assalamu alaikum. Bugün atam sıyla uçuşa geldiğinizde de çok rahmat. Bugün atamın 60 yaş yübüleyi ötküzüp ataz, anısını kichine ozaşarı kılamda sizlerdi toplap atad. Şu atama den soğuk, uzun ömür, ardayım yüzüne gülüp ketmesin. Hiç karabağınız, yüzün nuru bolup, törü bolup жүрөрүңүz. Apam ökümüz teni arıp teni arыңыздар. Nere, çevre, gürelerdi koyun görünüz, toyların görünüz. Bunday yaştın boyun yaşanızlar. Apam ökümüzde karmaşman bolуңуз hiç kaçan üzülmesin. Baktığınızda var bolуңуз. Uzun ömür kalayım sizge. Assalamu alaikum. Ушул жерге келген коноктор, куш келипсиздер. Ушул атамды сыйлап, ушунча келгениңиздерди чоң рахмат. Атың бардай жер таны, атаң бардай эл таны дейт. Ошол сыяктуу мына атам бар экен, ушунча элди, жерди көрүп атабыз. Атама миңден миң рахмат. Атамдын кызы болуп, баласы болгонуңузга биз сыймыктанабыз. Атама дайыма ден соолук. Ушунча биз билбеген жакшы сөздөрдү угуп, мен ушунчалык сүйүндүм. Ушул адамдын кызы экенине сыймыктанам. Куш келипсиздер. Атам дайыма төрүбүздө, башыбызда атынан данышман адам болуп жүрүңүз. Неберелериңиздин, кыбыраларыңыздын бардыгыны ушундай жакшы сөздөргө, жакшы ыймандарга келтирген чоң ата болуп жүрүңүз. Ушул жерге келген коноктор сиздерге дагы ден соолук, бакубат, күч, үй бүлөлүк, тынчтык каалайм бардыгыңыздарга. Атамды сыйлап ушунча келипсиздер, сиздерге таазим кылам. Чоң рахмат сиздерге. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Элибизди, жерибизди көрктөндүрүп, жакшы дуаңыздар, жакшы сөздөр, жакшы насааттарыңызды айтып жүрөрүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Assalamu alaikum, урматтуу сыйлуу атамдын коноктору. Куш келипсиздер. Ата бүгүнкү 60 жаш туулган күнүңүз куту болсун. Ар дайым чын ден соолукта болуң, өмүрүңүз узун болсун. Бала чакаңыздын, биздин, неберелериңиздин сүйүнүчүн көрүп кубанычка толуп жүрө бериңиз. Рахмат барыңызга. Коноктору туткан орузуңузда кабыл болсун. Келетін айтмарыңыздар менен атам 60 жылдык туулган күнүнө куттайм. Жандарына Кудайым кабыл кылган болсун.
Ата денсаулықта болun, umurunuzda olsun. Assalamu alaikum, konuklar, hoş geldiniz. Bugünkü 60 yıllık tuğan gününüz menen tağa, sizi kutlayman. Çin'den densoluk, ülgülüğünüzü tınçtık, ardayım bizden vaxtınızga densolukta bolunuz. Men Moskvaga kelgenden beri siz meni daim koldoysiz, quvvatlaysiz. Tuğan gününüz menen. Barыңызға қош келдіңіздер. Таға туған күніңіз менен. Бүгінгі өткөргөн оозачарыңыз Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Жалгыз гана карындашыңыз атынан дагы бүгүнкү 60 жылдыгыңыз менен куттуктайм. Дайыма биздин бактыбызга сол болуңуз. Тагам bizi кичинелигибизден баштап bizi Patişke bergende, даже mektepte kiyimimiz yok болып қалғанда ham tog'am bizga qilib bergan. Tog'amga rahmat aytaman. Ardoim men tog'amdan roziman. Alloh rozi bo'lsin tog'amdan. Moskvaga kelganimdan beri chinnab tog'am meni har doim patishga bergan, qo'llagan. Har doim. Tog'a rahmat sizga. Men doim shuni ko'nglime nima tuyib qo'yganmanda tog'amga rahmat aytaman deb. Tog'a rahmat sizga. Ömringiz uzun bo'lsin tog'a. Sizlarga tog'a qachon yo'q. Tog'alarim bardigi yaxshi. Hamma tog'alarim patishga bergan, даже o'qishlarimda ham patishga bergan. Tog'alarim hammasiga rahmat. Ömri uzun bo'lsin. Şuna rahmat. Sırtla tartma. Her daim var bolumuzlar, her daim ынтымакта bir bolumuzlar. Qanday gana vaqtlı uy bilen. Başlap koyut. Ошондой эле тамада кийин белек ишиңип таштап коет. Кээде анча-мынча күлдүрүп сөздөрдү токуп коет. Кийинкисин Самар эжекебиз өзүнүн жазган ырларынан бир-эки куплет окуп коет. Негизи мен жолдошум бар жерде сөзгө чыкпайт элем, ошон үчүн тартынып баягы сүйлөбөй койдум эле. Бирок баары чакырдыңар, рахмат. Арбаңыздар ардактуу кадырман калайык, жердештерим амансыздарбы? Бүгін біз ең соңғы күнде отырабыз. Биринчиден ушул 12 айда бир келген, конок болуп келген айлардын султаны Рамазан айында, орозонун акыркы күндөрүндө отырабыз. Эки майрам кош келген деген жакшы бир сөздүн негизинде Аскар элекеңиздин дагы юбилей экен. Юбилейиңиз кут болсун Аскар эке. Жакшылыктарыңыз көп болсун. Ушундай бир жакшынакай, салиха кыздарыңыз, таксыр болгон балдарыңыз бар экен. Ошолордун күнүгү үчүн жакшылыктарын көрүңүз. Ошондой эле ушул коомдогу бардык менин жердештериме, аксакалдарга, айымдарга, акелерге жана эжелерге чын соолук каалайм. Туткан орозобуз, берген зекеттерибиз, кылган дуаларыбыз кабыл болсун, кабыл болсун. Бул кыска тирүүлүктү сын менен өткөрөлү. Бүгүнкү адам эртең топурак. Бир үйдө канча бир турган болуп жашасак да, күнү келгенде бири-бирибизге конок болот экенбиз. Сыйлашсак тилибизде сыйлашалы. Өлгөндөн кийин бул жакшы адам эле деп ыйлашканыбыздан не пайда? Эмне биз сыйлашыш үчүн, жакшы адам болуш үчүн, жакшы адам атка конуш үчүн сөзсүз өлүшүбүз керекпи? Тирүү адамда мүмкүнчүлүктөр көп болот экен. Андыктан жырта, сүй, кадырла, аярла, бооруна кыз, ар бир мүнөтүңдү жакындарыңа арна. Алла Таалам бизге убакыт берди. Бул
бул дүйнөдө эч ким түбөлүктүү эмес. Сыйлашсак тилибизде сүйлөшөлү. Жакын адамдарыңды сагындыңбы? Бар дагы издеп тап, кабар ал. Мен сени жакшы көрөм деп айталы. Ата, апа, мен силерди сагындым, мен силерди жакшы көрөм деп күндө телефон чалалы. Күндө SMS жазалы, ал акыбалын сурап туралы. Анткени ата-эне деген адамдар, ата-эне деген зат, булар баары бир күнү болбосо бир күнү бизди таштап кетүүчү адамдар болот экен. Араңыздарда эгер атам болгондо ажыга умрага бармакмын, Меккеге алып бармакмын. Эгер атам болгондо алтын сөйкө, алтын шакек, норга шуба алып бермекмин дегендер толтурат. Алардын арасында мен дагы бармын. Бирок биз канчалык кыялдансак дагы, биз канчалык эңсесек дагы ал нерсе ишке ашпайт экен. Андыктан ата-энебизди көз барда кадырлайлы. Убакыттын да, адамдардын да кадырына жете билели. Жаман көргөн адамга өлгөнчө чөчтүргөндөй ал шайтан эмес. Же сен, же ал биринчи кетет. Жакын адамың сагындыңбы? Бар дагы изде, тап, орунга кыз. Атактан, акча, байлык, бийлик, сулуулук, кымбат машина, кымбат телефон, кымбат кийим-кече булар негизгиси эмес бул жашоодо. Бул жашоодо эң негизгиси ата-энеге, бир туугандарга, перзенттерге болгон сезим. Сезим бул жакшы көрүү, сагынуу, кусалануу, жакын адамдарың үчүн кам көрүү, жакын адамдарың үчүн кабаттануу. Сезимсиз өмүр өткөн өмүр. Бул дүйнөдө акчаң көп болгончо досторуң көп болсун. Акчаң көп болгончо жакын сыйлашкан адамдарыбыз көп болсун. Дилибиздеги өзүнчүлдүктү тыялы. Адамдарга эмне берсек, бизге ошончолук кайтарат экен. Бүгүн бар адам, эртең жок. Бул өмүр ансыз деле камчынын сабындай кыска, барды баалай билели. Чоң рахмат. Ушул жерде отурган баарыңыздарды сыйлаймын жана урматтайм. Кейинги колдалгы кийин бир колдурап коюнчу. Мындайсың, молодец ака. Жанжалжа айтабы? Магазинден келатсам, бир паунду ала кел. Эгер колуң бош болсо, картошканы сала келди. Мен Самара эжени ушу сыйлайм, анткени биздин жалпы коомдо орду бар эжелер бар да. Кайсы гана иш-чарага катышпай, ар дайым ошол жерде болот. Биздин ушундай эжекелерибиз бар дагы бул жерде. Өр сатира, лирика тармагында да жүргөндөр бар. Биздин кара коомдо баары бар. Агы дагы бар, карасы дагы бар. Ура турганы дагы бар, куя турганы бар. Дават айта турганы дагы бар. Катта молдолорубуз бар. Ошондой эле бийлик дагы бар, оппозиция дагы бар. Ушу тамашалап айтып кетейин туруңуз эже. Кыргызстанда дагы, Москвадагы ушу оппозиция вообще жок болуп кеткен. Туура амурак. Тамаша иретинде айтат. Албетте бүгүн жакшы күндөрдө, жакшы орозонун күнүндө бир жакшы сөздөрдү сүйлөсөк жакшыраак болот. Анда эмесе сөздүн кезегин кайрадан Самара эжекебизге берсем, суроолор боюнча. Бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт демекчи. Жаш болсом дагы ушул бата жагынан кытап жүрөм азыр. Ошону айтып кетейин, бул бир эле Аскар акеге эмес, жалпы кыргыз элине. Алакан жайып койсоңуздар. О, жараткан Кудай, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир Кудай. Өзүң колдоп, оң жолдо жүрүшүбүз үчүн сабыр, уят, ар намыс бер. Жакшыга жанаштыр, жамандан адаштыр. Ырыскыбызды кенен кыл, жугумдуу болсун. Тапкандарыбызга береке бер, татымдуу болсун. Ден соолук бер.
ыйман бер, адам болуп Кудайга жакын бололу. Балдарыбызга ден соолук, ыйман бер. Ата-энесин сыйлаган, ата журтун кадырлаган, мекенин сүйгөн инсан болушсун. Эли жерин коргогон, күчтүү болушсун, намыстуу болушсун. Заманыбыз тынч болсун. Жерди ыйлатпайлы, баарыбыз ыйманга келели, Кудайга кайталы. Табиатка залал келтирбейли. Жерди, сууну, абаны таза кармайлы. Өткөн ата-бабаларыбыздын да жайларын жарыктуу, алардын да билип билбей кылган күнөөлөрү болсо кечиргин. Бизден өткөн болсо бизди кечирсин. Алардан кеткен болсо биз кечирдик. Бизден ыраазы болушсун, жандары жаннатта болсун, бейиштен орун алышсын. Ар бирибиз өз ордубузду билип тагат каралы. Кабыл болсун, кабыл болсун, кабыл болсун. Амин. Чоң рахмат эже. Анда эмесе, эгерде кимде ким сүйлөй албай калдым десе, келсеңиздер болот. Эркин микрофон. Барлы кабылчылар. Hazırda Kur'an'a ülke oturtmalar. Amin. Şahsına dualar cemaat. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî yeta'amenu suqana ve ce'alena minel muslimin. Biz Müslümanlarda koyundurgan, içindirgen kindirgen, Müslüman olup jaratan Allah Teala hamdisi olsun. Ya Rabbil alemin. Muna şu bugünkü kılıngan hayır ihsanlardan ajirlari soğuklar menen çıqqan жерleri munawwar bolup jarık bolup nur bolsun. Kabirlari nur bolsun. Muna ошол Oroza ayında, Oroza ubagında hayır ihsan kılıp, yaşar kılıp, muna ошондо bizge kılıvatkan uşul ihsandan ajirlari soğuklar menen Rayyan eşikleri açılsın. Rayyan eşiklerinde Firdevs cennetlerine rızkı olsun. O yaratuvchi Rabbim, canım benim Allah'ım. Özün iyi Kur'an'da aytdın. Bismillahirrahmanirrahim. İnne la nuti'un ecru men ahsana amela. Allah Teala iyi Kur'an'da şunday deydi. İnne la nuti'u. Allah Teala hiç kaçan unutmaydı. Ecran sıyrıklarında men ahsana amelen. Kim kanday malılgan bolsa, jarık dünyada kim başını secdeye koyup, Oroza ayında oroza tutup, Allah'ını istep zikir kılgan bolsa, tönü sağanda şunçalık az süt çalıpken, oşun vaxtısınçalık bolsa da bir jakşılık kılgan bolsa, bölüge jılmayıp sadakası jakşı sözü menen kılgan muamelesi bolsa, munun bardığına ecrun ahsana amelen hiç kaçan Allah'tan teki ketkizbek unutmayt deydi. Ötkün ata-babaları jarık dünyada Allah üçün başını secdeye koygan bolsa, Allah üçün özünü kündüzgü nefsine çiğ-çöydün toktatıp orada tutkan bolsa, Allah'ını istep zikir kılgan bolsa, Allah Teala uşulardan bardıq amanlarını Allah dargınlığı kabul kılıp, Firdevs cennetlerinde rızkı buldu. Bende kemiz, bilip bilbey kılat kemiz, kataçılıklarda. Ötkün marhum atalarımız bilip bilbey kılgan günülörü kataçılıklar olsa Allah özü geçirsin. Allah özü keşirimdi, Rabbimdi, canım yerimdi, özet. Rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim. Ve la hilu da'a elhamdülillahi rabbil alamin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة ولكم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم بارك الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما وحدا ونورا ورحمة اللهم ذكرني ما أن نسينا وعلمنا من حمى جحدنا وارزقنا تلاوته وأنا وذيل آناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ووجرة شهرها يمدو جنا ميردو اللهم وقلغان أي قرآن تلاوتlardın أجرlarını okulundan dualardan acırlarını soğupturunu kılıngan hayır ihsan nazi nimetlerden soyuştan bulgan kurbanlıklardan acırlarını soğupturunu Asqaralı ağavızın, akavızın ataları Kurbanbay, Süleyman, Anvar, Halil, Medeli, Manap, Törünbay atalarının hurafatlarına dayanesi dairi inevdin hurafatlarının başı dağılır. Allah Teala'm jatkan jeri jaylu toprağın torgu kılsın. Allah Tebarek ve Teala cennet bahçelerden bir bahçe kılsın. Allah Tebarek ve Teala Firdevs cennetlerinden murat korban bolup Peygamberimizin şefaatini kıluvçu adam olsun. Allah'ın suygun bir perdelerinden olsun. O yaratuvçu ırayımdu, canım yerimdu Allah'ım. Allah Tebarek ve Teala ötken marhum şu enelerden Kur'an'a, duaga, ümitge öğretmenlerdi. Allahu Tebarek ve Teala rayyan işleri açılıp oşul yerde orozuluğu kılıngan hayır ihsanları, iftarlıklarının acilleri menen oşul yerde mekan olsun. Rabbana teqabbal minna inneke entes semi'ul alim ve la hayyudan elhamdülillahi rabbil alamin. Hurmatlı cemaat, buna oşul baldarına dağın bata dep жазып бериптир иншаллах жакшы ниетте келиңиздер bir балдарына дагы бата алып коелу иншаллах амин ya Rabbi ya Hayyim ya Qayyum ya Zel Celali vel İkram ajrat uçurayımdu canım yerimdu Allah'ım Allahu Tebarek ve Teala ente semi'un Allah'ım sen uygucusun ve entel basirun Allah'ım sen görücüsün ve entel halikun Allah'ım sen yaratıcısın Allah'ım ve entel rızakun Allah Teala'm özün rızkını berücüsün Allah'ım Allah Tebarek ve Teala şu dualarımızda Allah düz kabul algın. Cemaatimiz menen Oroza ayının akırkı günlerinde, tağra aytqanda akırkı 10 günlerinde Allah Tebarek ve Teala şu dualarımızda Allah Teala'nın darbinde kabul algın. O yaratuvçu rayımdı canım yerinde Allah'ım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım özüne gana ibadet kılabız. Özünden gana canım madat sorayız. O yaratuvçu Allah'ım şu Asqaralakabızın oğulları, kızları, oğulları Muhammed Ali, oğulları Sıymık, Süleyman, kızı Gülçehra, Gülmira kızları, Aygül kızları, köy oğulları Osman Ali, Ulanbek, Şarafiddin, canan neveleri, şu ata atalgan şu insanlardı Allah Teala'm öz nimetine yaşadığından hiç nesesinden kim kılmasın. Eldin ak batası menen önüm ösüp kөгörüp, baktulu tağlaylı saadetlu koşsun. Koşkondoru menen koşu qarsın. Şunday balları tarbiyalasın, şu balları ilimdi, bilimdi, akılman, danışmandan olsun. Qoğumçulukta daim yaxşılıkты kıla turgan, көздөрү жақшылықты несени көрө турган, кулактары жакшы несени уга турган. Мына ушундай солих салихалардан хафизлардан болсун. Ya Rabbil Alamin. Peygamber hadislerinde "Hayrukum men ta'allama'l Kur'an ve 'allamahu."
Адамдардың арасында ең жақсылары бұлар Құран үйренушілер жана үйретушілер дейді. Шундай Құран илимдерин алушулардан болсын. Пайғамбардың сүннеттерин терүүчүлөрдөн болсын. Небере чеберлер менен бактылуу таалалуу саадаттуу болушsun. О жаратуучу Аллахым, ушу үй-бүлөлөрдү, ушу аталган инсандарды асмандан, жерден, судан, оттон жатырган паракеттерден сактагын Аллахым. Шайтандын азгырыктарынан, жиндердин күфүрүнөн сактагын Аллахым. Көрө албас ичиктер, бакаларындын зулумдарынан сактагын Аллахым. Түйүндөргө дем салчу, көз ачык бакчылардын, палчылардын, шайтандын хыйласынан, жамандыгынан сактагын Аллахым. О жаратуучу Аллахым, албетте өзүң сактоочу, коргоочусун. Фаназата зулумата ла илаха иллаллаху инту кунтум азаймин. ولا حين دعا الحمد لله رب العالمين برحمتك الرحيمين. Taqsir opam var Rozixan ata, hazır 83'te. Densog'u yaxshi. Ayolim bor To'rayim. Shu ikkovini yaxshi bir duo berib qo'ysangiz. Aqamizat beramiz. Rozixan. Amin. Ya Rabbi ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ojratuvchi Royimdu, Janob Meridu Allohim. Sizge jannattın dağın bir eşikleri açık eken. Şoğa meynet qılıp barыңыз. Şu qaragan enegizin batasın duasını alыңыз. Ata-ene türüge jannattın darvazalары açık болады. Ata-ene ötkөндөн кийин jannattın darvazalары жабылат экен. Бул кандай жаннат десе, бул jannattın darvazalarında el-cennatu tahtil ummi деп jannat eneleri tapanlasında eneleriңizге кызмат кылыңыздар. Enelerin vatanlarımızlar деп şunday ister yazılan eken. Allah Tebarek ve Teala mına şunday eneleriniz var eken. Allah Teala mına şu enelerinizden bu jarık dünyada kılgan bardık amallarını, yaşlıklarını, nimetlerini Allah acilli soğutlu olsun. Oruzu ayına birlikeli olsun. Oğruvay sılqavay sağ salamat olup sizlerge ak batasını verip nevrelerden, çevrelerden, kıvırlardan günün düşünmüyorsun. Allah Tebarek ve Teala mına şu jengem dağın siz menen baktılуу, taalaylуу, saadettu bolsun. Ayalımız sizge itaat kılıçın moyunsunuz, saliha ayaldan bolsun. Peygamberimizin hadisleri köp ötö ine turalı. Mına şu ayallar bular alamды tarbiyaloçu, jana ошолор окujay деп Peygamber hadislerini aytkan. Mına ошондой enemiz, jengemiz şu ballarda жақсы tarbiyalagan eken. Ilimli, bilimli ballar eken. Allah Taalam şu enebizge, Allah Taalam sizge dağın oğul kızlardın urman sıyın görüp, mına uşuladın günün güçün görüp, Allah Taalam sizlerge bardık baktoluluktu, daima sizlerge ıntımaqtıdı bendik nasip roza eylesin. Rabbana taqabbal minna inneke entes semiyun alim ve la yahid elhamdülillahi rabbil alemin. Atası менен кайнебизге Калпаназар башлаганды. Кайтам Калпаназар кайнам башлаган. Ошолого дуа түшүрүп берсеңиз. Дуа түшүрүп? Дуа дейт, дуа. Дуа түшүрүп берсеңиз. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون وعدت خير الفاتحين رب هب لي من لدنك طيبة إنك سميع الدعاء اللهم محل ولوالدي ورسلي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Okulgan Kur'an tilavatlardan, okulgan dualardan, nauşul mütköy bolgan, ötken marhumlardan ruh rahmatlarına, hayata tayineden ruh rahmatlarına, ata atalgan, zikir kılıngan insanlardan ruh rahmatlarına başıdağıldık. Allah Taalam kabirlerini nurdu olsun. Allah Taalam kabirlerini münavvarlarını nurdu olsun. Allah Tebarek ve Teala albatta vel cennetu ven naru haqqun kullu şu degen albatta cennetin dozoğu var. Esep kısap var. Mizan tarazasını Allah Teala soğubu, yaşlılıkları basıp dursun. Allah Tebarek ve Teala
Allah Taalam öz rahmatına jana öz bor kerigin alsın. Allahu ekber. Cemaat oldu alып koydu inşallah hemen. Cemaat oldu dualar inşallah. Amin. Şu cemaatımız Allah Taalam bazımızlarda uşul ayda Ramazan Oroza ayının ahtarkı günlerinde oturabız inşallah. Allah Tebarek ve Teala şu Oroza ayı içinde kılıngan ibadatlarımızı, tutkan oruçlarımızı Allah dergahında kabul kılsın. Allahümme tekabbel minna hazikel siyame. Allah Teala tutkan oruçları kabul kılsın. Ve aysis salatil namazlarımızı ve kıyame ve ruku'ane ve tucudana ve ku'udana. Namazda turganlarımızı, kıraat zikirlerimizi, dualarımızı, rükû secdelerimizi Allah dergahında kabul kılsın. Aciratlıca Allah'ım. Allah Tebarek ve Teala akırkı Oroza ayının günlerinde buna şu Oroza'nı ayet namazlardı kursatçılık menen mayranda bir-birimizді kucak-kucaktab, bir-birimizге salam alik kılıp, bir-birimizге жақсы salamlar menen, dualar menen oturuştu nasip Oroza eylesin. O Yaratuvchi Allah'ım, elimiz, yurtumuz tinç bolsun. Elin yurttun qatarında buna şu bizning qarası qo'mimizda tinch bolsun. Qarası qo'mimizda, asakallarımızda ынтымақ берендік болсын. Жаштарымызға ынтымақ берендік болсын. Ақсақалдарымыз şu жаштарға ақыл насихаттарды айтып, алардың қылған қызматтарын көріп, аларға ақ батамызды беріп, шундай bir ынтымақ берендікті болсын. Насып роза eylesin. Мына ошо энелерimiz бар, эжелерimiz бар. Барлығымыз мына ушул дайыма коомчулукта барлығымызға bir-birimizге bir жакадан баш чыгарган bir şekilde tekden kol çakan ıntımakta, birimlikte borçlu Allah nasip roza eylesin. O Yaratuvchi Allah'ım, elbette çamanlıkta etmeyi yaşlılık bulmaydı. Elbette Allah-u Tebarek ve Teala iyi Kur'an'da Kullun nefsin zâikatul maut ve ileyhi turcaun. Elbette Allah'tan Kur'an'da ölüm her bir adamın başına gelücü, can tatlıcı değil. Aramızda köp insanlar var ile bu tür göçürüp bir körbeğe kaldık. Mına şu qarasılı elibizden uşul жерде көп insandарды mına төрағаларыбыз elibіз ынтымақ берендіктерін uzat otabız. Allah Taalam şu bizdi cemaatımızdı, elibizdi, yurtubuzdu beajal ölümlerden, arğanday oğur sırqo illetlerden, hareketlerden Allah özü saklap, özü əsirasın. O Yaratuvchi ırayımdı, jana merimdi Allah'ım. Biz mu'min Müslümandardı, oşonun qatarında şu cemaatımızdı, qarası qo'mimizdi har qanday hareketlerden, qirsiqlardan o'zini saqlab, o'rtamizda ынтымақ берендік bo'lsin, nasib roza eylesin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Şu yerda xizmat qilganlarga şu kafenin төрайымы men bu yerda ulkan bor Farmon degan bugun kecha 2 kundan beri xizmat qilib o'tasiz. Amin. Amin. Farmon daima shu. Men sizlarga bir yaxshi misol aytayinmi? Benim yaxshi hadis bor da, Payg'ambar hadisida bor. Agarda damla odam yo'q bo'lsin, asaqal odam duo qilganda orqasidan amin degan so'z aytsangiz, o'shol so'z bilan sizlarning ko'p gunohlaringizdan o'zingizga bildigan ahvolga kirsin. Payg'ambardan hadis bor. Agarda duo qilayotganda şu duaga arkasından amin deseniz, siz bilginiz, sizler bilginizler, sizler bilen daha bizge közümüzde körünbögen perişteler daha amin dedik. Eğer biz amin deyip turgan bolsak, bizden amin degen sözümüzdün birden çıkan amin sözü menen periştelerden aytkan amini degen sözü birden çıksa, Allah Tebarek ve Teala oşonun muruk günlerden keçirir etken. Şunday cevap eken Allah. Gördünüzler mi? Oşon için bizim ata babalarımız ilgeten şu dua alganda amin amin dep turuşat. Amin şu dua kabul olsun. Amin şu kabul olsun dep. Hiçbirinizden uqbaydan şu adam qarağın sayın qalıb. Bu Peygamber hadislerinde oşon için amin amin dep turunglar işinizde. Allah dua kabul olsun dep. Amin. Ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum ya Zal Jalali vel İkram. Mına şu Медрек әуесін аялдары, biz урматтаған, сыйлаған асақалы кішеді аралдан өтіп кетті. Алла рахматын алсын. Шундай жашадан бөлек көп кеңешіп, көп ақыл насихаттарын оқып, жақсы сөйлесіп, шундай жақсы инсандың жұбайы, аялы,
Şu akabimizin jakasını ağartıp, ağa itaat kılıp, hizmet kılıp, şu baldarını terbiyelagan ene, şu Güzet yengemiz, Allahu Tebaraka ve Teala oğul kızların urmasını görsün. Bala çakalar menen, evreçeler menen, baktulu, taalaylı, saadetli olsun. Daima şu bizim Karasuluklar kim bolbosun daima şu eşek açık bolup, erke köp hizmetlerdi kılıp, şu жерде kançalagan adamlar dua kılışat. Bardığın duaları menen Allah Taalam önü ösüp kögörsün. Daimi elinin hizmetinde olup, elinin hizmeti menen yaşıltıra geçsin. Allahu Tebaraka ve Teala bu jarık dünyada başınızda da sajdaga koyup ötüңүздөр. Oşon üçün mına uşul ejelerimiz, jengelerimiz, mına uşul güzel jengelder ibadat menen, namaz menen, salih ameller menen, yaxşı sıfatlar menen jarık dünyada şu nasip roza eylesin. Rabbana taqabbal minna innaka entas semiul alim. Asıl konuda hizmet kılgan baldarga mına uşul aytып öttü, aytып ötkөндөн кийин аманат кылып турат да, кылбасаң күнәкар болосун. Ошо аманат айтты, ошо дасаконго hizmet kılıp turgan baldarga hizmetini Allah'ım acirler soğuk törkesin. Daima şunday elinin hizmetinde olup, elinin ak batasını alıp. Birok bir nesene bilgide, eğer de sizlerge eller bata berbey kalsa dağın Allah özü körüp durat. Allah özü soğuk verir. Allah Teala özün acirlere soğuk verir. Allah Teala'nın şu baldar ilimdi, bilimdi, akılman, danışman baldardan bolsun. Allahu Tebaraka ve Teala şu baldar bu dersuda Allah'tan neni suragan bolsa, Oruz aylarında neni tilek niyet kılgan bolsa, tileklerin, dualarını Allah'a kabul olsun. Allahu Ekber.